Denis, balik lagi di Denis Car Interior. Apa kabar sahabat semua? Saya doakan rezekinya lancar terus ya. Tim Denis mengucapkan welcome bulan November di akhir tahun 2021 ini. Awali bulan November dengan penuh kebahagiaan dan keceriaan ya sahabat, insya Allah ya. Apalagi hari ini kita mau mengajak sahabat mereview mobil yang paling nyaman pilihan keluarga Indonesia nih. Mobilnya rakyat ya. Apalagi kalau bukan Toyota Avanza. Nah, mari kita lihat dulu ini dia tampilan cover seat sebelum kita retrim. Nah sekarang lanjut, ini dia cover seat yang udah kita retrim. I don't get what I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream, and I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me, cause I run it. I'm the only one that really want it, I'm the only one that's really on it. I'm just being honest, I'm just doing everything I promise, cause I want it bad enough that I'ma make it as an artist. And I know I'm not the smartest, and I know I'm not the largest, but I promise you that I'ma be the one that worked the hardest. Cause I promise you that I'm just getting started, and I promise you that my skills are getting sharper. So I'ma get charted, can't be guarded. Nah, I'm the one to get retarded. Get the party started, yeah, get the party started. Yeah, so let me get up on it, yeah. Bitch, you got me fucked up, I don't know what's up. Pour that shit in my cup, we bout to turn up. Crank this shit up so loud, sounds like we're sold out. In front of a whole crowd, we lose control now. Don't take this shit too personally, everybody got a different version of me. Everybody gotta be learning from me, everybody wanna be working with me. And I feel like there's some Cover seat yang kita restorasi kali ini kita menggunakan warna full black nih sahabat Denis. Di bagian domainnya itu kita pakai warna black, terus di bagian adding cushionnya di sini kita mix dengan material carbon black juga nih. Keren banget pokoknya. Dengan material yang kita gunakan di sini yaitu microfiber, terus di bagian benang stitchingnya itu juga kita kasih warna dark gray ya. Gimana sahabat Denis setelah melihat cover seat yang udah kita retrim ini? Betul-betul best deh warna kan Pumayang. Sekarang kita dengar dulu tanggapan pemilik mobilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lun Sido Pemuda Salam Kaya Beget Motor Kuno Badannya Sejok Motor Nan Lun Tuan Jufri tinggal di Tanjung Selamat. Lun Kalung Beget Jok Motor Bak Danis kapuas Lun karena kualitas Bak Danisnya luar biasa bagi Lun. Nyokong Bak Danis kon. Alhamdulillah nyona ngon-ngon Lun Mandum yang ingin bergabung saja Lun atau ni kalon job motor jina kalon mak motor Lun le baru ni Bak Danis. Yang Lun pasang lo mo JV. Kepanjangan JV Jufri Fera. Nan Lun Tuan Jufri nan Urinong Lun Fera. Hasil dia sangat puas Bak Lun. Hana Lun tu mu pegah halih karena sangat puas. Mau Lun lagi pi alhamdulillah katro. Nah itu dia tanggapan pemilik Avanzanya nih sahabat. Kamu udah denger sendiri kan gimana tanggapannya? Nah kamu tunggu apa lagi? Ayo segera upgrade interior mobil kamu hanya di Denis Car Interior. Untuk desain custom sahabat bisa lihat di feed Instagram kita Denis Car Interior atau di YouTube channel kita Denis Car Interior Spesialis, atau mau datang langsung ke workshop kita juga boleh. Oh ya satu lagi sahabat, pantau terus channel kita yang satu ini ya, karena kita bakal upload terus video seputar interior yang udah kita restorasi dengan desain terbaru pastinya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Saya Zahra pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.